A da ja vama otpjevam jednu pjesmicu kad sam ja bila mala. Može! Može se sjećati. Jest, pa sam ja gledala na televiziji, oni su svaki put je bila emisija za djecu i onda je pjevala ovako pjesmica. Jednog zelenog dana, onog zelenog ljeta, kada je bijela rada odlučila da cvjeta, neko je nekom rekao, najljepši san sam stekao, podijelimo ga na dvoje, sad pola sna je tvoje, spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo i doviđenja. Nećemo doviđenja, sad ćemo se družiti ponovo, sad ćemo čitati priče, ali tako, jel vam se sviđa? Hajde, naučit ću vas poslije ovu pjesmicu da je svi zajedno pjevamo. Jel super? A sad ćemo pričati priču o Jusufu alejhiselam. Jusuf alejhiselam, koga su braća ostavila u bunaru, sjećate se? I koga je vezir bacio u tamnicu, postao je egipatski vezir i zatim se sastao sa svojom porodicom. Njegova braća i otac Jakub preselili su se u Egipat i tu uz pomoć Jusufa zasnovali svoj dom. Ovdje su im se rodila djeca i unuci. Postali su vlasnici velike zemlje. Njih su nazivali sinovi Israilovi. Živjeli su u izobilju i njihov broj se stalno uvećavao. Vladare Egipta su nazivali faraonima. Faraon tog doba plašio se napredovanja i bogaćenja sinova Israilovih. Plašio se da će ako nastave ovako preuzeti državu. I kako je rastao njegov strah, prvo je naredio da im se oduzme zemlja i da im daju da rade poljoprivredne poslove. I ovo mu nije bilo dovoljno, pa je naredio i da im se ubijaju muška djeca čim se rode. Žensku djecu nisu ubijali. Niko se nije mogao usprotiviti faraonovoj naredbi. Faraonova žena je bila žena čistog srca i vjere. Od muževljevog mučenja nalazila je utočište u Allahu. U narodu sinova Israilovih na svijet je došlo jedno dijete. Dali su mu ime Musa. Njegova majka se plašila da ga faraonovi ljudi ne ubiju, pa ga je sakrivala. Međutim, to nije moglo dugo tako da traje. Nije mogla sakrivati dugo svog sina. Po faraonovoj naredbi njegovi ljudi su dolazili na vrata i gledali da li ima novorođene djece. A Musaova majka se je plašila i strepila. Zapala je u očaj i nije znala šta da radi. A onda joj je dragi Bog pokazao put kako da spasi svoje dijete. Božjim nadahnućem napravila je drveni sanduk, te je u njega stavila mali dušek i svoje dijete i spustila niz rijeku Nil. Zatim se okrenula svojoj kćerki i rekla: nadgledaj sanduk i gledaj gdje će ga voda odnijeti, prati u kojem pravcu ide. Sestra nije odvajala oči od sanduka. Sanduk u kom se nalazio mali Musa je otplovio ka obali gdje se nalazio faraonov dvor. I djevojčica otrča svojoj majci i reče joj: sanduk je, mama, ispred vladarevog dvorca, šta da radimo? A majka joj reče: pa dijete, ti radiš na dvoru, šta čekaš? Idi vidi šta se dešava tamo. Jedan od sluga na dvoru vidio je sanduk i uzeo ga. Otvorio ga je i izvadio dijete iz njega. I dijete je ponio faraonovoj ženi. Kad je faraonova žena ugledala dijete, puno se obradovala. Mi nismo mogli da dobijemo dijete. Hajde da usvojimo ovu bebu i da je podignemo kao svoju. Šta misliš o tome? Rekla je svom mužu faraonu. A
a i faraonu to dijete postade drago. I prihvatio je prijedlog svoje žene. Odmah su počeli da traže dojilju. Međutim, Musa nije htio ničije mlijeko i neprestano je plakao. Faraonova žena je bila veoma tužna zbog toga. Beba je bila gladna, a onda joj se Musaova sestra obrati. Ja mogu da nađem nekoga ko može podojiti bebu. Niko nije znao da je ova djevojka sestra ove male bebe. Na te njene riječi odgovoriše, pa šta čekaš? Trči odmah, dijete će umrijeti od gladi. I djevojčica otrča pravo svojoj majci i ispriča joj šta se desilo. Musaova majka ubrzo stiže na dvor i kad je vidjela svoju bebu, srce samo što joj nije stalo od sreće. Prikrivala je svoja osjećanja kako neko ne bi nešto posumnjao i počela dojiti svoje dijete. Musa alejhiselam je porastao i postao momak. Tijelo mu je ojačalo i postao je veoma pametan i oštrouman. Svi su ga poštovali kao da je faraonov sin. Međutim, on je bio svjestan toga da potiče od sinova Israilovih. To mu je kazala njegova majka. Bilo mu je žao zbog stanja njegovog naroda i smetala mu je nepravda koja je činjena. Jednog dana izašao je iz dvorca pa je počeo da šeta gradskim sokacima i vidio je kako se jedan od sinova Israilovih i jedan Egipćanin tuku. Egipćanin je mučio onog drugog pa je nemoćan čovjek tražio pomoć od Musaa. Musa alejhiselam se sažali i kako bi mu pomogao stade između njih. I dok je Musa pokušavao da ih rastavi, slučajno udari Egipćanina i Egipćanin pade na zemlju i umrije. Musa alejhiselam nije želio da ga ubije i u kajanju zatraži oprost od Allaha. O milostivi gospodaru, ti si uzvišeni i veliki, meni si podario beskrajnu dobrotu, molim te oprosti mi. Dokle god sam živ neću dozvoliti zulum. Musa se uplašio. U strahu da će faraon saznati šta se desilo i da će ga kazniti, nije se vratio na dvor. Sakrio se negdje u gradu. I dok je sljedećeg dana šetao, vidio je istog čovjeka kako se svađa sa nekim drugim Egipćaninom. Čovjek je opet dobio batine i molio za pomoć. Musa alejhiselam mu priđe opet u pomoć, a Egipćanin ga upita: da li i mene želiš da ubiješ kao što si onog juče ubio? Čuvši ovo, Musa alejhiselam se ukoči na mjestu na kome je stajao. Znači, svi su znali šta se desilo. Neki čovjek trčeći je došao s druge obale grada i rekao: svi su saznali šta se juče desilo. Egipćani su se dogovorili da te ubiju. Odmah napusti grad ili ćeš nastradati. I Musa alejhiselam odluči da pobjegne. Krenu na istok ka pustinjama. A šta je dalje bilo, pričat ću vam sutra. A sad imam nešto ovdje za vas. Čekaj da majka vama nešto podijeli kad ste mi tako fini i kad slušate. Evo, pa se malo počastite, pa ćemo sutra nastaviti priču. Evo, svima. Eto ga.